Om Swastiastu alit-alit, kecunduk malih sareng ibu, Bu Dian, ring nela mangkin ilagu baca melajahin indik atau cara mapidato. Ring sajorening mapidato, wenten 4 cara sane preside keanggo. Sane ke pertama, pidato tutur utawi impromptu utawi dadakan. Kaping kalih pidato sesuratan utawi manuskrip utawi naskah. Kaping 3 pidato arda tutur utawi extempora utawi ringkesan. Kaping 4 pidato memoriter utawi menghafal. Aneka pertama jadi latar ibu ini punika pidato tutur. Pidato puniki pidato sane kebakayang menten persiapan. Menten teks sane kesiagayang, menten teks sane kehafal. Nike ngawinan niki kuasane dadakan. Contohnya nih tawi imbenya nih ritatkala ulang tahun seketribun. Bapak Camat sane jagi ngicinin Sang Bramawajana menten sedaya rauh. Nike ngawinan Bapak Kepala Desa sane ngentusin ngicinin Sang Bramawajana. Satukan dadakan nika ini ngentusin Bapak Camat, sinah Bapak Kepala Desa menten persiapan. Nah, pidato sane kebaktian oleh Pak Kepala Desa nike ngeranjing soal pidato dadakan utawi pidato tutur dalam kuasane pidato impromptu. Nah, salian pidato nike sinah menten keluwihan lan kekurangan. Pidato tutur keluwihan ini minayang pikayen sang pidato. Bebawasane manut keweruhan sang pidato. Wenten interaksi antar sang pidato dan saling mirengah pidato. Kekirangannya nih, santukan nenten persiapan, sinah pidato sane kebakayang nenten sistematis utawi nenten berurutan. Sane pidato utawi orator, sinah pacang grogi utawi yenak balik nih kan, ngejer deg-degan. Dan terakhir, nenten manut ring bantang. Santukan dadakan, sinah nenten sanian bebawasan punika pacang manut ring bantang, tapi sesuai dengan tema. Soroh pidato sane kaping kali inggih punika pidato sesuratan. Pidato niki metung kalikan sareng pidato dadakan. Pidato puniki sampun wenten persiapan, sampun wenten naskah sane pesurat, lan naskah punika pastike sampun pulih pemeriksaan. Mangga nenten daging pidato nyanyi ngantos tuang. Pidato sesuratan akeh kebaktian yining napi saya jadi kewedar nike membuat pisan. Dina kadi pidato kenegaraan Bapak Presiden, pidato Bapak Gubernur Bali. Nah, sinah nike nenten dados wenten sami iwang. Sekadi pidato sanelianan sinten nalar iki keluwihan lan kecirangan nyanyi. Keluwihan pidato suratan iki kekaryanan logis terus sistematis. Sang orator presiden milihin guna-guna sang kecil. Lan daging pidato manut ring tema. Kekirangannya nih interaksi sane wacana pidato sareng pamiarsa kirang cik. Satukan niki sampun keatur nanti sane jadi kebaktian. Lan persiapan niki makeh meruang tawi ngasayang galah. Sane KP3 ini punika pidato arda tutur
utawi extempora utawi ringkesan. Naler enten saning wasaning pidato saning nenten nganggen naskah. Pidato niki kebaktian nganggen catatan kecil saning medaging unteng-unteng bebaosan saning janji kebaktian. Keluwihan pidato niki wenten interaksi sareng pamiarsa. Santukan sang pamidato engke nenten kaku nenten je terpaku ring naskah. Kekirangannya nih nenten manut ring tema kirang sistematis lan mewah milih guna saning becik. Nah, niki sangkane saning kebaktian niki akehan improvisasi saking catatan kecil saning saking kesiare. Pidato saning kaping 4 inggih punika memoriter utawi menghafal. Pidato puniki kebaktian antuk ngapalan teks pidato saning sampun kesiadaya. Pidato puniki presiden kecingain ring pacetokan utawi lomba nguwajen pidato basa Bali. Pidato puniki maduwe keluwihan. Pertama, teks kekarenang logis. Kaping kalih, presiden milih yang kuna. Kaping 3, manut ring tema. Sampukan niki wonten persiapan saning becik. Sinah teks pidato saning kekaryani sinah kekaryani sebecik ini. Kekirangan saking pidato puniki nenten wonten utawi kirang wonten interaksi pamiarsa sareng sang wajen pidato. Kaping kalih, pidato puniki ngarsayang akeh waktu. Wonten galah mekarir teks, wonten galah ngapalang, wau galah maktayang pidato. Kaping 3, kirang penghayatan sareng maktayang pidato. Yening pidato memoriter kesengguh becik, yening sang pidato presiden maktayang pidato sekadi nenten ngapalang. Ya diaslen niki sujatanya kehafalan. Kaping 4, tempo sang orator tatkala maktayang pidato gelis utawi cepat. Saning makin lantuang ring pangaresep indek pidato. Nenten makesami mereraosan ring ajen anak akeh muningaya indek daging pikayunan kuasaning pidato. Wonten sanika pertama pidato utawi pidato. Kaping kalih dharma wacana utawi siraman rohani. Kaping 3 sambrama wacana utawi sambutan. Kaping 4 atur kuning utawi Selantur nyanyi indik pangaresep pidato lan pidato. Pidato maduwe ceciren ring daging nyanyi saning umum. Nenten indik sastra agama utawi ajaran agama. Pidato puniki biasanya dagingna indik dikobat saning pemimpin ing lingkungan masyarakat utawi alam. Selanjutnya nih dharma wacana. Bebaosan puniki daging nyanyi indik keagamaan utawi ajaran agama. Naler indik rerainan. Kadosne makesami saning paiketan sareng agama. Bebaosan puniki presiden panggihin ringpura wilatar wonten kebenaran utawi kesingain aring pacetokan dharma wacana. Bebaosan kaping 3 inggih punika sambrama wacana utawi kata sambutan. Daging sambrama wacana niki indik penyanggera ring acara kekraman. Sambutan mengenai acara yang sedang berlangsung.
Daging sambrang wojanu wenten indik acara adat sekali pewiwahan mepandes 3 oton luasane lingkungan. Naler wenten sambrang wojanu sani daging ini resmi sekali sambutan Gubernur Bali, sambutan Ketua STT luasane niana. Sani pining 4 atur pining utawi laporan. Atur pining daging ini ngayang kewenangan hadir. Imbengane laporan Ketua Panitia, laporan pertanggungjawaban RAPBN Gubernur Bali, miwah sani liana. Sani pini utak atur pini utawi laporan. Dagingnya ini yang kewenangan keluarga karir. Indonya sekali laporan Ketua Panitia, laporan Gubernur Bali, miwah sani liana. Ini ngering acara adat, atur piuning, presiden kepanggih tak kali ngayah mekarya ring perut. Biasanya biru tuyang utawi sinuman, pacang nguni ngayang, napi manten pengerti karya seni pacang pelaksanaan, tur napi sani patut ke bakte kainani benjang. Lianan ring materi sani sampun ketahuan sebelumnya, wenten nalar istilah-istilah sani mempaliketan sareng pidato. Istilah puniki guningaya indek karya utawi acara. Acara puniki bisa mendaging siki utawi kalih pidato miwah sani nyata. Kapatama Dharma Tulung merupa publik bagan utawi misal Arab. Ring bahasa Indonesia kuasanya diskusi. Diskusi niki kantun bersifat umum. Kaping kalih widya tulung. Publik bagan saindik-indik daging keweruhan utawi ilmu pengetahuan. Niki diskusi ilmiah, diskusi indik ilmu pengetahuan. Kaping 3 Dharma Swaga. Niki wantah bebaosan ngapiang kepiolas utawi daging ipun wenten sani jadi kesuakuan. Yening terjemahan bahasa Indonesia bebaosan untuk meminta sesuatu atau ada yang ingin disampaikan. Mendekati Dharma Swaga jadi dinas anak istri utawi memantik. Dharma Swaga jadi lunas dukungan suara di alut umum. Kaping 4 Sima Krama. Niki wantah pertemuan Dharma Swaga. Pertemuan untuk Dharma Swaga. Yening dunung Sima Krama kemargian oleh Gubernur Bali majeng ring Krama Bali malu presiden uning napi Paklinik Krama Bali. Ini untat saur pitaken utawi tanya jawab. Biasanya niki kemargian ring kelas. Pak Guru sareng murid-murid saur pitaken utawi bertanya jawab ini kahanan pelajaran. Alit-alit wantah amuniki sani presiden telatarang ibu. Dumugi napi sani telatarang ibu wenten dikenal nyanyi. Sani mangkin ibutan ibu